ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kekasih Student Union Tyrsad Circle hakanya utruk rempang ajar pusau. Kalau benok Synñiang jengarap dari Kopi Skul ya komasis pak san potli ki Longying ki bikin tup ya kesnang maulum Tyrsad mau ponghong panyola rum panyola neng beri kinong snong ka mau sadang. Ya kini ke jenok Synñiang jaga ki SU Tyrsad Circle layalam lu samla banlum langrani presiden berusamla poster renja organizing secretary ki SU Tyrsad Circle bada ke jing sendran lang ki dekat ke circle bagi unit ki bahap hapo ke jeli terekam jong keseng. Ke jingerap jong keseng ye kini ki Longying ke longkum shibenta banyak dan ringkat lembat ki kum ha kini ke por hasua bagi khon jong ki kin beteng biang ye ki jing school jong ki. Ki Longying ki belayo jingerap ki long de ke jing jet kerpang de ki nong yalam na ki te ki shnong. Laya sakilang hakani ke sengi di kinong elam juga tiki shnong haringkat berusaha melapin syairani Information and Publicity Secretary KSU CEC. Lockdown lele kam gubha keleng na komentar punya rap yaki kino ki yong la kita ngelaji oi hak social media menta lele isya namla benda dia tertang rei kamu kerpang nam ta kenu sino ko ngabat hanu por ngaseng dik sing tong la kaleng ko ngapat bunya ya dan mentabat pun ngai ku boleh kerpang pu ginoi to nang gebeng gebet pu kesu Tyrsad nang yala ben trai kam ki jam barok wat kai ku menta pi dai kum samla ye chem yak ai ka phang ka bi dai nam ta ka dong ka thai dong yui nam ta ka bha ka mian nam ta kino kam ka bi dai ha kino kam om tang ka bha ka mian ka snu wat ik om ya ki be kendo pai ba ong yui ha ka dong ka thai dong yui sanoi sabha chem maka dari kelengkor kong pui kum samla bu sim nak menta ka dong ka thai kong yu sanoi dengan sunga kum rumah senang am snu de bon ba ki kintin nak menta ben ai ku blai ku sai sempat kai ku bu pui piawan anoi kalong baik kong kemen bat kong hu sam kai kong nga ham sim wat langa kan dai kum rumah senang ka sim kalong tu ku bu ya pui pai ba tu be don lang bat pilih penca ya kai ku bu pilewan bat kong pesneu kong nga le ngam chum la ang pui kwan ben ai kot pi lain ong wan benyadan kan angin nyuk kenjang yalang nak menta KSU henry kai ka menta kong wan kong pui pede ngasno tanat wat pim kui ong lang toy tang ben wan tang ben ong bu ba inyo ong yarap nak menta KSU rei ngap pentep tang bu ong benyadan meeting rei ngim chum temu ben ong ngin wan tang ben yo ta kong yarap rei kidan kong chani kidan kong ikini ki samla kong yoy kadong ka thai sawan kan noi sai sempat ngai tu blai pui ki long kmai samla kegelewan siapa penyedon meta nang kepo boleh nam don kat nang nang roy nang smart jelai surum Synñiang nang yebeng yebet nang yeroy perempare akam tiling kam baro fitrai kita dengan su nang yo kebor kong kai kong kran nak kintin kong ngakum wa snong jong ka panyola nang ai tu boleh pu nang yebeng yebet akam jam yetor surum Synñiang nang yelai yang semai kanat nang yelai ikong ya dongsan boleh dorong bat poi nak pos ke. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery.
I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.